Now, Akwaba and Faumbra Gun and Sam TV GH so. What friend me, Adjoa searching him. We who say, I told you know, Sibi Brute, Sibinia, the Mura, no, the fair no, the Mampeni precope, I don't know. And so, we so book compo, a Febra or Casse, NPP, and a Shantoquanasi, and we name him say, Abusiafo, Papaya or Casse, a Ghana politics him. What the Ghana politics since my pa or yen penifuni be or Ghana Hana, or should I say? By this time, they were sure, say His Excellency John Dramani Mahama, or a Ghanaian president. Say ni pay na kode dana adesa na eka ono na nusumia. Obet nasi and nunu waka say me hunyanka and so na akechi because enipa and almost sure monkwan e wo Bawku into kwano. Ebusuafo den tina papa eka say in 2024 campaign akodo e course wo Ghana ha NPP fu ye bi NDC fu ye bi NDC fu ne de say Ghana fu ka kire won say moko na gari ne bu na enche ne bo aye de wo Ghana ha de wo de ne ye campaign kese and almost sanso to omo ani e di AC northern region e ka kire omo say NDC wa ben abokon to kwane kofem NPP ba ekosro na eye then Vice President Dr. Baumia atotu akode amom so omo fe kunkum omo ho omo gina so to aba na NDC enya asem keto akra jese Bawku side ne de His Excellency Dr. Baumia no flag bearer de ma NPP 2024 she say baby crowd omo record 0 because His Excellency John Dramani Mahama de Bawku to kwane politics. Meanwhile, His Excellency John Dramani Mahama, you have been president before. Why a chief of Ghana Armed Forces in before? Intine nya ufi northern region. Intine nya. Sama prosifu na kusase fonto kwano. Unim hubi. So to me the politics. And I must say NDC for na moba into kwane kofem. And then na yehu. Omu ku omu hu bebru kwa. Is there no more dey do Ashanti region? Amoto wa mu left from right into kwana abom so. Papa ya chesa is Excellency John Dramani Mahama. So one kasa what's nase. Na se bio wo ye badwem ho say into kwam dey politics. Enye bia ni penkwa na ehwiri. We no no pa yenti nsema se nsema no esi ekoy. Ba manyofui duru sabria yenso asudie edaye so. Se yanso ya conduct ye hu yi conduct ye hu yi ye kambo kontokwa ya na you know bri ya ye pasum dwie de ya ne empese ye be kan dia kwa akiri bibiri akofa baby but ya manyofo ni bia amwa ya manyofo no bia amwa kura na nkama kadi free ye mampeni so minim sa de enche so ne nkomo bia wo difa ho bra no wo bo apro no amoaye enu die minim se sa bri ono a wotena ne da mu anu sum na no a uhunu se de no wo pe no yetumi ne nsaka nanso wo hunu se nipa ahwere ne nkwa wo mu wo hunu se atrodie no Sibi Brute, Sibinia, the Mura, no, the fair no, the Mampeni precope, I don't know. And so, we so book compo, a Febra or Casse, NPP, and a Shantoquanasi, and we name him say, Sebi Oyinipa, Ibia, Waferin Trim Kakra, and so, Untumin Cancher, and yet he was here queen him. Sebe yesu obi funkumu a obi mfumunwa enya ba wie enedie ye hunu se sebi eburu sebi enya ado enye NPP amanyoku na amantokwa no wo efisi ye wo kura no na enduru se die na eduri sebi eburu sebi enya ado ene ye hu se yura Dr. Mahmoud Bawumia dudu obiribie ye hunu se Senyo noa se ni hu fita ni tirimu fain ye hunu se ye chechere de tono so no amanyo semunti shita Ghana fafa bebia emu bi ye tibi
me papa do kuku wo go so ho na ne ni nhwesofo etie ai ni nyina no mete ho nkomo ye tie de koso ewo ho mfuomfuo mu ene nhwesofo a no mo wo go so nom ene esefinum ene ade ye tie nkomo efa ho nyina a ni nyina na ya manyo tumi ena ne yepe ene ye hunu si nya tumi ni wia afi kura na adwuma edin na hyase ya mamuo ene nipa ho bambo enu na eduru so yiwo na kura de nyame na ye atom se ebra yiwra John Dramani Mahama ekoka se MPP aban na wo hono na amantokwa na wo hono na nke bitimi escalate no mai de nyame ahira ye ama to de bia medwena ho amenti ase sabre no ano na nke bitimi de wo unique sia boma yi mu a ebia nke December aba no kra nke ntimi anto because civil conflict wo ha ma na ekwa kwata madaka bidi akosi beebi se o manfo mra metwada ohuno nso nyame boaye ama bibia sensi emeidie o manfo nyine hu se enye amanyu MPP amanyuku na ntokwa no kure wo ho no ache tinya amanyuku bi ena ni ebia o shasia waye bibisa enso miwa ebecha ni nyina egu yachi to de bia o ma no saa na tie yekuyenim na yesuesu ehunu bi e de efiri menanim sa yesu ehunu kese de ama NDC amanyuku se enkoduru baabi mienka se ye petumi nti asem na ye ka no se bema wo ma no kra ba hia yenka na wogi tumi ni wie no wo ma no ahia e bi eburu se bi nyaado wo mampeni no wo kodi no hwan so minister wogi no kodi no hwan so lawyer ohun senia anopai wo kasa o sedi eburu sedi nyaado ena amanyosem ni yi abria MPP mu haban mu no isi eto da bia we na ma mu nkrofo ni bi edi mu ho ya kakra se edu ba bi esem wai kuranim na mu de aduro tare so enya sedi eburu sedi nyaado asem because ye motu haban mu MNDC fo kokwa kire nkrofo se ba wo mia na atotu ama nkrofo so mu fa nkunkusasefo ena asemi aba ena ne ho aba beda ho ena enne yanya NDC fo ankasa constituency executives aba be kase omukran kwada asem because of adwuma omo party mo omo eyeye edu ba bia mo sekire mo sen minim sa no pe waka de you are being diplomatic mon ka de said ye tie nkire omo na NDC fo ya be sen twom ho asemi asan de propaganda foforo asan so de kwakotia mo can you imagine sanka kufu ado ne ba omia na wo eye president ne vice president ne ye kunkusasi fo hene wa so ase anka onim ne ebe nsama ebe koso o man mo na bo minia me tiwase pa I share your sentiments but unim se nyankopon nim die ntia o ma mpo ntafo edanso ewusuban mu ye ken die waferi aferi wu gise bia wuni ani wu agi die wabo ani wu dua wehuno die waferi aferi die no wo ka sem bia ye irresponsible no ene ya no pe ye ken waferi unim nitirim unim na ye political culture no so wehuno se enye the same